Dan i dobrodošli u moj novi video. Kako obično biva, mi Srbi se često bavimo nekim potpuno nebitnim i trivijalnim stvarima kojima ne bi trebalo da pridajemo neki veći značaj, šta više možda ne bi trebalo ni ispred zemljoradničke zadruge da se bavimo takvim temama, ali kod nas takve stvari naravno dobijaju širi publicitet, a ono što nas i tekako tiče i što je od fundamentalnog značaja za nas, mi naravno ne pominjemo i ne ističemo u prvi plan. Sad, postoje određeni faktori kod nas i koji to ne dopuštaju, a naši mediji kako biva do sada, bivalo je nekada i bivaće vjerojatno u budućnosti, imaju određeno naređenje šta i o čemu smeju da pišu i šta konkretno treba da ističu. Radi se o posjeti albanskog predsjednika Bajrama Begaja Prešovskoj dolini iliti Prešovu i Bujanovcu. Sad, to može da se tumači dvojako, to je unutrašnje međunarodno pitanje, može i da se posmatra kroz neku simbiozu, ali ono što je jako interesantno da se malo ko osim određenih alternativnih medija uglasio po tom pitanju. Kada dobijamo određena obećanja od strane Vučića i kada dobijamo velike pohvale za to što smo lojalni vlasti i kada dobijamo velika obećanja, što kaže ona narodna poslovica da su velika obećanja, tu ponesete malu torbu. Tako i sada. Dok obeća penzionerima 50 eura, duše, oni iz njegove perspektive vjerojatno i ne vrede više, i to smatra da im je previše dao, ali eto, trebaju mu. I tamo obeća neku jednokratnu pomoć socijalno ugroženim građanima i tako da je, samo ne znam iz kojih para će to da plati. Kako sam tvrdi, imamo višak, a neće ići iz budžeta, a nećemo se s druge strane zaduživati, pa ja ne znam. Što kaže sportski komentator, nebo se otvorila, pa čekamo svakog trenutka kad će taj novac da padne. Albanski predsjednik posećuje našu teritoriju, zvanično, sa svim svojim osobljem, sa svojom pratnjom, sa svojom policijom, sa svojim agentima, sa, kako vole da kažu onako kolokvijalno naši mediji, sa dugim cevima. Srpske zastave ne postoje, postoje isključivo albanske zastave. Sada, ja ne bih da širim paniku, ali to se doživljava kao napad na određenu teritoriju, kao određena vrsta udara. Ako se vi pojavite na određenoj teritoriji, a da to nije zvanična poseta, koju prate određeni defileji i određene ceremonije koje se obavljaju tokom zvaničnih poseta i bilateralnih poseta, i pritom vas ne sačeka ni jedan pripadnik administracije naše zemlje i zvanični politički predstavnik, ja ne znam kako ovo da se tumači. Premda ne može niko da me razuveri da u vojsci, policiji, u državi, u crkvi niko nije znao da će jedna velika ličnost, u regionalnom smislu velika, posjetiti jedan kraj na koji određeno vreme ima neku vrstu pretenzija, što je pokazao i sada, i da tu pritom ne bude niko naš, pritom i da se ne udostojimo ni našu zastavu da ostavimo. Da li se opet sprema neka velika izdaja? Vrlo sam sklon tome da kažem da da, jer dok se završava posao na Kosovu i Metohiji, oni će uskoro i da pređu i na ovu teritoriju i da tu naprave neku celinu. Albanski predsjednik je došao u neformalnu posetu kao da otvori sajam knjiga, zamislite to, Albanci čitanje. Sada, kako zvuči to sada surovo i kako zvuči monstruozno, ta rečenica što sam upravo izgovorio, ali ona je poslužila kao paravan da on dođe i da kaže da je to njihova matična teritorija koja je odvojena od matice. Sad ja ne znam kako to bi trebalo neko da doživi. Ako vam dođe strani državljanin, visoko rangiran i kaže vam na vašoj teritoriji da ste vi uzurpator na toj teritoriji, da biste trebali to nekom drugom da ustupite. Iako još dobro znamo da su taze sećanja lokalnog stanovništva na oslobodilačku vojsku Preševa, Bujanovca i Medveđe, i kad sami znamo da dole postoje kampovi
žandarmerije, naše policije i vojske, zbog situacije kakva jeste u tom području i zbog toga što je dove i klimava i visoko rizična situacija. Gdje je bila tada ta žandarmerija i gdje je vojska i policija kad on to izgovara? Gdje je veliki Aco Srbin kome skandiraju onako histerično, dok histeruju ono posljednje Srba što ima iz institucija na Kosovu? Gdje? Da kaže. Zar ne vidimo da ova vlast ovih 15 godina svaku stvar koju učinila je da trasira put nezavisnom Kosovu, sad se poklanja ovo, bit će sigurno i Raškoj, Vojvodini i tako dalje. Samo da podsjetim javnost na tu priču vezanu za zajednicu srpskih opština na Kosovu i Metohiji, isto je to predlagao Aleksandar Vučić za Slavoniju, pa se nešto i formiralo na području Slavonije 96. što je imalo rang otprilike nekih kulturno-umetničkih društava i na kraju, kad je došlo do zvaničnog ujedinjenja Slavonije s Republikom Hrvatskom i ta kulturno-umetnička druženja koja su se tada u tom trenutku zvala zajednice srpskih opština su ugašena i više ne postoje. Ja sam čak sklon tome da će u nekom momentu i zaista se formirati neka vrsta takvog tipa na Kosovu, gde će on izaći i kaže, vidite da su ispunili ono što je naravno go rekao već pre 10 godina kad je bio u Vašingtonu i Briselu. Evo, formira se zajednica srpskih opština. Formirat će se u jednom momentu zajednica srpskih opština, koja će imati isti kontekst kao što imamo u Slavoniji i za 2 do 3 godine će naravno nestati, jer neće imati razloga da postoji, jer prvo svega neće imati ljudi, a i zbog čega bi jedna nezavisna država formirala takvu neku zajednicu i dozvoljavala da se na njihovoj teritoriji formiraju paradržavne i bilo kakve organizacije. To mi, recimo, dopuštamo na području Raške, Vojvodine, Preševa, Bujanovca, da svako može slobodno da istakne slobodno svoje mišljenje, svoj stav i da čak i ne krije nedvosmisleno da želi taj deo da amputira i da ga prenese i da ga spoji sa svojom državom i da na taj način izvrši određenu vrstu secesije. Jednostavno, po ko zna koji put smo pokazali, imamo odlučnost, nezainteresovanost, pokazali smo da mi jednostavno se ponašamo prema državi, prema zemlji kao da smo je na kocki dobili. Prosto taj stepen indolencije već postaje više nego iritantan. Mogu slobodno da kažem i bljutav. Koliko su svi do određene mere potkupljeni i da više to i ne kriju, dok grupa Bilmeza ide onako za njima, dok su skupovi i viče histerično Aco Srbine, peva pesme koje osekavaju onako najprimitivniji, najskaradnije nešto što može da bude u jednom narodu. Gde su sada ti huškači i glasnogovornici kada je bio Bajram Begaj dole? Gde su ti nedavači Kosova, eto, ako nam je Kosovo uzeto, kako nam je uzeto i nismo u poziciji, gde su bili da slete dole, da pokažu Bajramu i onima naoružanima, da ne mogu da šetaju po srpskoj zemlji tako kako su oni zamislili. Ili dalje imamo onaj stepen valorizacije, pa dobro, Bujanovac nije toliko bitan je Knin, pa dobro, evo Knin, pa nije Knin Prizren, pa dobro, šta je s Prizrenom, pa nije Prizren Đakovica, tako da to je jedno vrzino kolo koje se prebacuje kad kome u kom momentu odgovara određeni narativ, kako bi se plasiralo to neko radikalno srpstvo iza koga se do sada na osnovu brojnih iskustava koje imamo zadnjih 35 godina krije, moram iskreno da budem onako eksplicitan, totalna izdaja čega smo sada stvarno zaista svedoci svi mi. I šta više mora da se desi prosječnom čoveku da on stavi prst na čelo, pa dobro, ko mu je ovo dopustio? Nemoguće da ne zna. Znate, nemoguće da ne zna. Ako znamo mi, ako su mediji pokazali fotografije i video snimke kako čovjek izlazi iz službenog vozila sa svojim tablicama i vidi se da su uklonjene zastave i znamo kroz što dolazi ono malo Srba što je preostalo dole i da na našoj matičnoj teritoriji oni vrše majorizaciju i asimilaciju našeg stanovništva, šta više može da se dogodi da mi shvatimo da ova vlast zaista radi protiv sopstvenog naroda i da je bukvalno dovedena tu da ono malo što je vredelo i malo što
nečemu zaista razlog nečemu zašto to postoji, neki kvalitet koji ova zemlja imala u bilo kom i ekonomskom i privrednom, bilo kom smislu, dodatno uruši, totalno razori i devastira i da posle možemo samo slobodno da stavimo katanac, ono malo Srba što bude preostalo ovde da živi. Eto. Ovo je jedna od informacija, pratit ćemo i dalje šta se dešava na našem planu, i kulturnom, i prosvetnom, i privrednom, i ekonomskom, i međunarodnom. U svakom slučaju, čestitam našim građanima donaciju države, socijalnu pomoć koju će da dobiju, da će da zatvore usta i da se zataška ono što im se radi iza leđa. Kad god se neka izdaja dešava na nekih širih razmjera kod nas, s druge strane vlast pribegava oprobanoj caki da našeg čoveka kupi za sitne pare, jer on samo gleda onako use, nase i poda se i gleda kako će on da preživi do sutra, ne razmišljajući o budućim posljedicama koje će doneti katastrofalne političke odluke koje donosi u prošlosti, koje donosi u sadašnjosti i kako će one da se reflektuju na njegovo potomstvo i generalno na našu budućnost. Hvala na pažnju, hvala što podržavate moj rad i naravno vidimo se u nekim od narednih videa. Doviđenja.